ikiri kurataho hagirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo burumweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eriyebembira gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior TV wese nakwachiro makuru Agacencwire hamazina Mbabazi Loyce Gavah erizoba n'urwa mukaga hibro nashatu na cumwe byo ko kubanze 2026 kandi shaha nibiri hezo mwebazi reka turebe bijamto gwa makuru tugarutse turukubayisi ha makuru Agacencwire ombwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiring Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management Agacencwire kireki abashatagwize be cyamushanju nibagumuza mu kujaguza abateganisiwe mu byo y'obururo muri singiro nibatonzya vitu zo kuretorebo abantu batariko kuza kubuteza cyufu abekayo wabuzibweho omurukiga bariyo mu kutina ahabo umuntu wabo kumara isandi biratakariye bukire twena bacuja mu kneel down twaza nko mukashonda twena twanilinga down hands up Mbabazi Loyce Gavah gana makuru aganjo bamwe abu TV wese yagambaho nabo okwika kwabo bakwegekera Mbabazi ezanyamhanga Isaac kandi ndabariyahawe mutabano wa Dickson bariyahawe manager wa Radio West no mumba bishatagwize kandi nagira ngo ekimu ya mbere n'amantu gabazirebe n'abashomesa nkiyayo aggregate munana cyanya mbere n'abazire n'abashomesa banje bakani batwijiro prep na winter bakaba takuyama bakani bathereza papers zo revisinga abazire banje bari shashura school fees Uhuru Marcom mutabano wo mushomu witwa Agacencwire Charity Mbabazi okushika kwe yakwegekera ruhanga n'obuhwezo bw'abazirebe n'abashomesa abamubasise
ikinyambere no kushaba ruhanga impa guidance n'abazire banje n'abashomesa n'abanyani banje ngenda ku advising abana basigara kumwe mbayamba babazire babo kuba encouraging kutuzi bakabashashura school fees. Canon Freedom James, Director Kabohe Mother Care kandi shaheje no kushemerwa no kusimarhanga ahabwa performance ya 2025 nenda kusimarhanga ahabwa abana ko bakozereje tuyenemwe abana anana batano mu grade yo kubanza kandi tuyenemwe abana babiri mu grade ya kabiri kandi tuyene aggregate 4 kandi ezo nzikora 96%. Nsimarhanga ahabwa umurumo oguruhanga tukorisa mu shomereri kandi nsima all the hamwe na government support yehire ishomereri. Abanda beje abantu mu Freedom tashobi yaho hiro bonero butano nagira ngo abeje bagire mu kibina cya mushanje bine kutahwa amani bakesigara ruhanga kandi bakatina bazire babo umukushoma kwabo. Kozoro bonero butano mafi imwe science ibiri English na system ikinyambere kora je n'abazire wanje kwa mpeza advice chemererwa abo mutabano wanje kora maxes nuko tureta kugira ngo nakore yes nyuma tuye nakoraje hari mu range ya mukaga mushanshu netwente manyango nizezo mukaga mushanshu but we thank God for his performance. Shinyambe no kwesiga mukama kandi no shume bitaro byanje n'abashomesa imbebeza. I advise ababazi umucamushanju ubumwaka mutemamani and you improve on what we did. Prayer results aza kushanga nashanga nkozereje results eza kubasa kuntwara on my first choice kandi Kabakaria kar n'amashemererwa ayishomerera rya Brilliant Twinkles Day and Boarding Primary School erukshangu muri Ntunga mu municipality abwo kushataguze buzo by'icyamushanju. Brilliant Twinkles Day and Boarding Primary School abeje bona 55 abashtamire buzo by'icyamushanju biziro mu idara ryo kubanza kandi hari Brilliant Star Primary School erukshangu mu Ruhama abeje 53 nabo biziro mu idara ryo kubanza kandi abeje banabonka biziro mu idara rya kabiri abeje 57 nababashtamire by'icyamushanju. Kubanza kwa byo ni sima ruhanga waletere exam zashobora kandi yongera sima bazire sima bashomesa abana hectares bita bakundwa abwe bya support yo n'ibintu batwereza kureba ngo abeje bitu bahita kuruji abeje atanu na mushanzu bona bizo mu idara yo kubanza kandi abana babiri babini aggregate 5 kandi wa mhero ni aggregate 12. Ngwene nyonyero kushemerwa kwinje munonga abwa obuhanguzi obutwahikaho kandi obutwirandikikaho itunka Brilliant Twinkles ekikureta ningira twasinga ebigezo munonga buri mwaka mutimu waka ombashomesa na staff kandi ekindi twekwase dini tine shintu cyone kitukora tine mu ruhanga bakuru bishomereri basima mukama ahabwa beje kushikira higuru ebuze by'icyamushanju insima ruhanga munonga kandi neshemerwa abashomesa ahabwa effort mpango yobatireho ni insima munonga abeje bakabine discipline y'amani kandi bona bakozere kuronji ni insima n'abazire munonga ahabwa kutereza abeje kandi nitunka directors tukagezaho tukakora umurimo gwitu kurebeka Brilliant ya manesha yininga year in year out. Nyenda kusima director mutahi wanje mucyara turije Gladys na staff yona na nabeji na nabazire aba Brilliant Twinkles Primary School ahabwo kuba abana bona 57 aba yahandikise bakakorera bizama center ya Brilliant Twinkles Primary School bona bizira gusa. Webade Elias Rutubusa omakuru haganda go kushohora kwebuzo by'icyamushanju abaruwe bita preparatory school omuri Shema district bashanzire nabo babishatagwize.
amazina n'amashemerwa ngo tushangire ayishomero rya Rebita Preparatory School muri Shema mbwanyuma y'amakuru go businguzi okoreko kwa beji ayishomerere bakozere kurungi omibuzo bye cyamushanju amakuraga gashemiza beji abazire n'abashomesa abo kuba ahita karungi no kushemerwa kwangu ahabwa abana bitukoraje kandi nko muzire important shemerwe nisima mukama ahabwa results nungi ni manyangwa gagabe gatarman gitu nabwa arahanga nyino kubanza kusima mukama munonga tongera kusima mukama ahabwa results umwaka guhire 2025 abana bakozere je munonga tina abana na batanu first grade koraje munonga kunkata umwaka gutwakoraje kusingayo so system yitu yene netwetwa mwantu koraje munonga kusinga mwaka yenyuma Rebita Preparatory School baturiye no bakora kurungi omwaka ahagundi wabasini last year kai ni 5 na atumwaka ya initano konkantu kurana manu kwenda omwagu waza kwija omwakugu tongere mamanu munonga turi ngutwatunge na kwandi turemere itanu tuzikozere mu minji mukaga mushanju inanju turemere kubanza kusima staff na management yona ya Rebita abwa mana gubemba tekombana bitu mbyendi saje okusomesaje no mumwana atakuryaje takushoma konko ugo mutindo boyemba gukora tumwana wo kubanza kusomeseza aha ine yabe yaherizeho kana wakakoraje so I am so happy kugira ngo abana bitu bakozereje kutera umuranga uryabo batakaresere bana bawo babareterwe bita preparatory tuba shaping nabo bazo umuyihanga nkeri nabo bakoreje nkabandi ncyakare ihanga rutunga abantu abeje barungi amakuraga gashakwa Sheikh Abdul Latif Aishomero heria Exodus Kenda Care and Junior School abeji baishira higuru ebuzo byecamshanju ababasha babazire okubaretera abana bakatunga obwegese bomtindo Exodus Kind Care and Junior School nerishangwa kayunga aharuguto orukurga Kampala kuzawa kiso alo mukisa guno okwozayoza abayizi baffe ne bazadde baffe olw'obuwanguzi bwe tutuuse konti ebibuzo byaffe bya PLE 2025 bisobodde okomawo twatuuza abaana 21 era nga tusobodde ofunako abaana 16 nga bayitidde mu ddaala erisooka abaana 5 bayitira mu ddaala eryokubiri abayizi baffe abasinze bafunye obubonero 6 era nga bonna bakoledde eddala bulungi abasinguzi twabashanga hishomereri abamwe bina bazire babo bari kujaguza no kwebaza mukama ahabo kubasya habusinguzi tanyufu nnyo olw'obuwanguzi muganda engwatuseeko ng'era njagala okwongera okwebaza bazadde baffe mu kusooka olw'amaanyi n'obutasa mukono era njagala n'okwebaza kisaakye hope olw'okubanga n'essuubi ate n'okuteekamu amaanyi mu byasoma. I'm grateful for my teachers for teaching me today until this success that has come, and I've got 6, and I thank my parents also for paying for me school fees. I came out with 7 aggregates in PLE. I exceedingly thank God for all the wonders He has done as I was studying and for the results He has given me. Thank the management of Exodus for such a performance. I'm very glad, and I will keep on supporting them. We are here to celebrate the results of primary 7, our pioneer candidate class. That is 2025. We just call upon all the parents to send more kids, more candidates here. It was our first year, but we are glad for the results which have been brought back. We thank God for the performance of our kids. It has really been good. We prayed and we are happy for the results. I thank my colleagues who are standing here that we have been working with. I thank our students for working, for doing their best. Okuhandika beja basya kwatankire kandi kugenda mu misho gasha kwa Yudaya na myaro omuri wa kiso.
mwebare abashatsi bitu bamakuru reka tomero tugaruka nagandi. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Kuruku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300. Noro no mwanya gwo buhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro mwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokora mu amajenyi agaburukika oine business meeting leta abantu bawe om conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimwe ecyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusange asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City
Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo guka nirimwo mu mashomero agari kwijaga Bembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo musira note mshanje ibiri ashatu na mwenda abiri nemwe abiri nishatu ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka giremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet. Superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karungu Buhweju District barakira beja bojo nabeshiki okwisha kushoma certificate yo bonus nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo bonus extension diploma yo buzalisa extension itele chole handisiwe mu bwijire omuminisho yo bwegese nemizano kandi na center number okuruga mu UNIMEP itendekero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweje library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanjita twakureterisha meranya murunji Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District nirya bojo nabishiki kandi ni Dena Boarding ine UNEB center na license ya ministry yebyo bwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory ndebi byona nibihwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora ya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya sine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tiresimu uyetunjira umwanya note mushanje ina ishatu ashatu ni 5 5 nemwe 30.
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusiye abantu mwena umwaka musya ogw'2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka wo guterize ogw'2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilomita 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare yeine byone byomwegera kwetenga kushongo ko mitwe n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomesa arts na sciences, computer training, agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje nibareberwa munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri izoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana nina 18 fear God and excel. Korukayo omukahumuro omuganda makuru omumakuru gokushoza ebuzo by'ecamushanju omuri Shema Nyakambu Junior School na yebihikira higuru kandi abazire abeje n'abashomesa bari mu kwesima. Nyakambu Junior School mu district ya Shema garikire kora kurunjombe buzo by'ecamushanje bishohirizo bari yanyamwa abazyo. Nyakambu Junior School twira amapa bokoraje so kutangaza munonga auka grafite twira higuru etwire netemba buri mwaka sima director nsima headmaster teachers ntubasima mwe barokushomesa abana bitkurungi bakireje munonga bakakoraje mwe bare ahabwo kubafaho ntubasima ahabwo kuba cyaburi byomwe kandi cyaburi shomero tukozereje munonga and it has been in record. Nyakambu tosere ntukoraje like last year we had 4 aggregates, we had 4 aggregates and now we have 23 runners in first grade and 7 in second grade. Twashanga amazina no kutagura bw'abazire bari kusimisha mu rya Nyakambu Junior erukomero mutindo mukoraje buzo. Bana banje competition yakorangwa ko ziri 11 mu Nyakambu Junior injaga manyimbahereza abana. No kushemerwa kwingi munonga abo kuba ukirege ikiwanja bukozerege munonga. Enerumo mashomero muri Shema agarukwe bembera buri mwaka. Abayirebire nagabo emuvuyo nakimishero hakabiro mbururo buhereze guterwa omuri Sinjiro batugambire ebyabire hayizoberyo aho bawutariremo kandi nabo bakiriyo nibajanja bo butaho marwaro no maka gabo. Enshumi nche hingwire tukakoreka abantu abaruki 15 abahutariro mu karuru ka Isinjiro na munongo muri Bukanga North ahabwe muvuye yabariciriho mu karuru kecwekeci tugarikireyo mu bicweke ebi ebyabire memcenjaneji na munongo mu magombora 2015 byo kukubanze 2026 abakaruru bija bakwatira box babiteka umutuka kubateka box umutuka twabakurata utwabakurata twabuza ati box mwabitwara twaturi ba agent twari makuraki kusayininga kutanga kusayininga batutera abatu ipakaruru tukatera konka kandi kanata munana to kumanya ebox okuzagemera kaija motoka za parkinga haragamo abantu bazoire leye beja bebembeiwe muna wana sanona lebe byanyuma beja basara ko box ako motoka batamubururu zagenda abo kuba bo bakaisha bizira gukora akavuyo beja n'abashenda konka iketi yanyuma nembunda tutsikati ninko n'aba polisi bawe barinzira ubururu bakabone batoni ziteni bawe nembunda so norego mbundu na batoni na linko na nembunda mutubukarwana na
kandi izo tukatutakwinjizwa no kwatontona izo tukaterwa boringi y'igihugu so tukatini kureba icyo kugenda umushe cyo bururu kugira tsigara ito tukatizire kwetekateka ngo no rutari haroki none bururu bunarebire nganda kabureba gakwihantana gutera karuru agento batumse juri yasimbe kumuronda w'ubururu ndiya Urisi rero kunari ndumuru izo biri bakatera twakatera kigatene songa kabiri bikaza kwendera ubururu bitu zo kureture bo abantu batari ko kuza kubuteza cyufuru batirsa twahunga bemwe habiyabiro hecherecho beromo kuterwa okutinisiriza abatezi b'akaruru okutwara ibikoresho byo kuteza akaruru n'ibindi kandi bakasiga abantu mu cweke cyo bari mu ceka ngo ngo manyogo arabazatapaho abadeye kunganyira kayinzaka ubizire mutoke zezeze mbere kuzagira kuntukaha zabestibera hano oriya mutuna yarwo beje bamukwataraga tabakadeni ya brake ke yani mutanga kongera baga kabasira undinga baga box baganze ubu bagiye kubuya bakatira box zabo mutoka zaga kagenda kuri umwe yitunkaba agensi mutu tukagenda tutashimerirwe kandi cya kabiri wabe naza kusinga kandi aza kusinga ko bururu okutegeka kurgarra hanga ito tukatukora umurimo k'abantu abo bataho wanyitegereza kuko akarukagira imenduru tone chiwakozere okay so abwenje abantu abinja batirwa mu karuru na mnongo mu rushashamba mentioning izina lyawe iwe nojangu na abwenje bariono wanji they are what they are stupid no and oh okay but stupid is a hard word chairman kan waza punta ho chinta kumanya okay so ebyo byone bakugamba hoto kubimanya ingo bimanya nyatsene muntu natere aho kujya munyonka tera reshe video ina muterere ninga hina tere ene abone kujya munyonka mutera okay hariho turebere atiro mutwe ondijo bakamwaterisho konkabona nibagambiwe ebyo nyote ne chinkumanya kinkubamanya chinkumanya Obururu bw'isingiro nuko bwagenzere butyo amashomero gabo n'abashome home district ya Shema gerisize Karungu gakunamuraga abantu buntu hombejozo bye cyamshanju ebishobozi bwizoba heriya nyomwebazyo Rwengeri Primary School umugombora ya Kigarama mu district ya Shema niyo rusengero district yona aho abeje inshanju nabana abashitamire buzo inshanju nababiri biziro mu idara ryo kubanza kandi babiri biziro mu idara rya kabiri in terms of percentage 97.4% district yona kandi intekatekano no mwihangari yona semekwa tukozereje munonga nsima abashomesa abwo muri mu muhango gubakozere headmaster abo buciko nyongera kusimana beju batahi banje abo koreche tukozere tukakwatansa tukatuzo mu group waka tukora bawe batakutudoginga kandi sima na headsia witu abena tuletera test C7C tubentukoro mani abebembezi b'ishomero rya Rwengeri Primary School basima Ruhanga abo kuba basa kusinga district yona tejo niretwa unity na niso kwatanisa kwa cooperation yaba head teacher n'abaziyi akwa n'abashomesa n'abaziyi akwa head teacher witu is a team leader una leading abagenzi be kandi barenga bakora ikintu cyose cy'ikora cyenyine umugani kago cyabaharambo Primary School omurumasheruka nariyo rubishatagwize banyuma yo kuyabeje nkaga na mshanje mu idara ryo kubanza kandi 30 mu idara rya kabiri aho abeje abasingire binobonero butano I am by name of Mpirga Thanasius. I am from Chavaram Primary School. I managed to score 7 aggregates. Ngebaza abashomesa bitu abo gutereza burucumo cyona n'abazire banje ukontereza fizi mukuru w'ishomero yatujyanga uburucumo n'ikibasika icyo kubanza
no kutamamani abashomesa bakashomesa abana ibashimikwa bashoma seribase kahwaje kandi kinde kituyambire abana kugira mishomironje kandi nishima mukama onjiza abaze kunkwatiraho nka kora grade 1 twahika ha Richum Primary School umurumasheruka kandi twashanga abeje 20 biziro mu idara ryo kubanza kandi 24 umuri ya kabiri ekitakabahoga mbeni ngwatansana nabatahi banje kumbuza shereje niheyo amugetse mwenda kandi ekimbasise kunyisa yo singuzi nabashomesa bitu barunji kwatanisa na bagenzi banje hamwe n'akachiko kishomera kwakoraje abebembezi bishomereri basimire government n'obuchiko naba OBs na OGs okubahwera government netiyomba yambomu abo kuba netweza capitation grant yo kushanga netiyamba kolesa abana tests kumara kigambo cyarahanganye tugambera emfumo ishura yo kubanza gwa mushanje mukutina mukama mu bwenge burukoroga ahabwa abana bakutina ruka mukama no kumumanya kandi ukubabire nubashabana behereza ya ruhanga mamanye kigambo cya ruhanga twashuma twazo municipality ya Shema twakari Nyakashambya Primary School ahi twashanga beje 31 biziro mu idara ryo kubanza kandi kagana mwenda umuri ya kabiri nisima bashomesa bitu abuka environment nungiye kushomeramo baremba kushomesa je zere aggregate ita kandi ndo kusima bashomesa bitu abo kutatest nyingi bakashomesa je abebembezi bishomereri nabo basima government ahabo kubashagika no kubatera ichaji nyenda kutwara umushago kusima bashomesa nga staff yona ahabwa Nyakashambya Primary School okozesa omujinya namani menji kuba abana bitu tubatebekana saje munonga tubahereza tests z'urukumara syllabus tugikavarinjiro mbwire kandi mwenu na management supportive munonga twayambuka twazo muri Shema South umuri Bgonji Town Council aho Rwenda hi Primary School iriyezerera bishatagwize no kusinga ganda goko nabeja 29 mu idara ryo kubanza kandi 22 umuri ya kabiri indwara mu gishogu kusima bashomesa bitu abasize kutushomesa je tukabasa kumara BR kandi twena twishero first grade akubanza kusima abashomesa bitu abo tukunda bakatebera nk'abana babo bakatushomesa je kuranga umitetu basize kwiyayo nkezi maxi abebembezi ba Rwenda hi Primary School n'abajanga government bahwerire cyango okoraje kihira y'cyumwe cyo kugira ngo abashomerwa government tugarukoraje kandi abandi benda ku kijumirira ngo nubona bakone konkantu sima wikitinsa President Museveni owatiro program nungi ya bona bashome abo kuba wazo mu cyaro hari umwana uri kusigarayo gukora performance egi ekoze rwa Rwenda hi mazuru bwire buringwa n'utubintu tukora konkaruhanga twigurireho basi abana 29 on first grade kandi abana 22 on second grade gasha kwa Mike atwachire Kwebere Michael atuachire reka tumereho tuchina ganda makuru Agacencwire guma TV West. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo babantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa
ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munywecho katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ine chama chayo muhute katoki yerya hamutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera inamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 We labor to excel is our motto. Long live Bonnie Conceal. Hello Bonnie Conceal viewers. Once again, I welcome you to your dearest channel, to your dearest TV at Bonnie Conceal Girls Vocational Secondary School. We are located in Isinjiro district in western Uganda. It is a girls' school. Our focus today, we are going to look at the Bonnie Conceal girls. They must tell us what do they like about their school. Bonnie Conceal is very wonderful, and what inspires me the most at Bonnie Conceal is the way Bonnie Conceal girls behave. First of all, I like the discipline of the girls of Bonnie Conceal. Take a look on the respect they give to the teachers and the fellow students too. I find Bonnie Conceal a home away from home. Our head mistress, she's one of the best head teachers in Africa. She parents us like a mother. Sister Dr. Mary Gladys Kachopi Amoti. Come we labor together, come we excel together, because here at Bonnie Conceal, this is the spice of Africa. That's what I can talk about Bonnie Conceal. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanci eya kitaka. Lanci zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanci eno erungi ya buli kimu. Lanci bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Twakwakira ahari Chizoba Girls Secondary School aho bushongoce buri kutura nitukorera obusinguzi obwo turi kubangura bishi omashomo ga arts na sciences okuhangaho bisya hamwe n'ebya teknolojiya ebiri kwetengwa omukatare kemirimo. Ishomero ryitu niryesimisa ibiciro bya karamagizi za laboratories za science na computers hamwe n'abashomesa abaino mwete gwo gukora umurimo gwabo. Omubimizado ebikopo tubitwire twabe marayo. Abeje beitu batendekirwe omubyuko bembeza n'okundi hanga lyabo twine byenjenda ebiri kwetengesa ahabwenta yayo zo kwega. Generator eri standby otafera umugisha ogwo kureta mhara wawe akashongorwa ahishomero erikirizeyo kwegesa bishi. Chizoba Girls, groom and blossom for all-round excellence. Na hatu tukikiriza ngurika shemeli kutandika kwega hatu shori inzira ngo abazi ya meroruju. Ahari Aliana Junior School twehiye kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi. Twine nasare na primary ahambuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya Town Council Mbarara City. Abashomesa bitu nemiriya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanyibura kuciraho 0 cyenda na mwenda 27 cyenana na mushanju na 0 na mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. We the students of Chibu
empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwe UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 002 15 81 0M. Chibasi High School ishomero ryo mutindo kandi riyetebekanise kumara kire karingwa okuhereza beji obwegeso burukurenga bwa burijo mayantu bebembeze byo bwegese ebyo mutindo gwa higuru nebye mzano nemico mirungi kandi nitukora kurunjo mu arts hamwe na sciences twino buraro burungi obwabo na bishiki science hamwe na computer laboratory zirumwe byo kosa byona library mwe bitabo ebya buri muringo ahabo bwegese burungi bwa beji twine CCTV camera ahabo byo kwerinda bya beji hachire hemyanya mu senior 1 senior 2 senior 3 na senior 5 ebishare bishemero nibasibwa byomwe Chibasi High School neshangwa omurungu wa Mabondo Town Council ahari shaka Kagamba Road ebikicira hotera 0 runana 5 na mukaga rushanju nkaga ni 5 Shuku Vocational School eri kushangwa Shuku Town Council omurishema bakuretera obuhereza obwebyo bwegese bwa senior obwo murembe manyabirishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences o na level kandi bine day hamwe na boarding nibabasaries abana bine taranta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi team yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibasikira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje leta umwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 5 na 2 Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Omuzere kandi omukoza munywani wanje otwiraro ndishomero eryo nateka mu mwana wawe akakubera wo mugasho mubwire bwo mu mejo isomero nirimwe ryonka ni St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi abampaha binabashobesa barungi abaragunsura umwana wawe akabapo haza mwana warahango tayebwa ditogesa nabana bitu debate okwesongora nkenyonza kandi nemicwe nico twebembizi haza nekindi tune nasari yiteri kwesi musaburi gomwe kandi abeji bitu ni bari ya balanced diet lero twayika habya mizano buri mwana atero buzuruzi omubya security twire CCTV cameras hamwe n'abasuruka bari kumara hamwe no buraro burungi haza makuru marungi garingo twine myanya kuri gari nasare mpaka ha P6 ebira singa hompaho gambana mukuru wishomero hano tumushanju 2 54 not emwe 33 St Kagwa Day and Boarding Nursery and Primary School Bushenyi day at no nyikiriza nkwanjurira ishomero rurungi ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago mirembe Exodus
Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa n'amadina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building floor yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 mushanju mwende 2 kinana nemwe inshanju 15 0 mushanju 00 ashatu neina kinana na munana kinana ne 2 ukwandika beji kuri kugendo meisho New Vision aha myaka 20 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Kororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mumwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twinene mishomo yebye mikono ahabeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'emyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gwo bugwaje gwo kushomera mukurunji nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanju mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanju inamushanju noti 5 30 noti mushanju. You used to tell me that I don't make you happy. Can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. St. Michael High School Rugazi nishomero rurunje eryo mutindo kandi riri kwesimisa nishomero rya government ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding nirya chira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninunji eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise empunu kandi omubyemizano tinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 2 8 22 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuruka yomka humura mukanda makuru humurika mwenge humukaruke myeto abarema n'abantu bakuzire ekibina cha NRM bakasinjira higuru. Omukarura katirwa nyumwabaziyo okutora neminyeta barema n'abantu bakuzire NRM kasinjira higuru. Kamukwesimba muri babiri nahana haza kurgayo omwe bona tabakasinga bakaba nambemwe
so arukusinga nutwumurizabo abasingwa abuko basingwa nabo nabantu bitu itwe twena kamwenge ture NRM so far research sinatungireho bizoka ngo NRM emune readinga kandi for example nka unyemereye atandukanye kamwenge district kamwenge twamure kwa intervention isima ebyetobona ababasa abakampana batakampa bona ni basima kandi nyingire yo kubakorera beminyeto nibinje bishemeye kubatora shirato kandi shabe minyeto kujya twatanise Obururu butirwe kwetorora district yona kandi butambwiro mu ihorere abo kwabaguse kizire kubabonjera kugira ngo bazomu suppose abo kwa government teka habu sente argomo no bahagu abantu abarwo mu group ekikumanyisa kumpaka rurukinji nikimanyisa ngo hariho ebibale biro mulinyi ebikundetera kubasa no kusinga karuraka omulinke ebyo kinkubasa kuba ndyaho ngo mpunamirira karya abantu abariho burema kumubiri emyeta abagurisi n'abarema hine bagambere ebarukwenda bebembezi babakorere njyane kuturobingira maybe nkaza workshops kugira ngo tumanye abantu batari bamwe na bamwe tumitinga abantu batakwishana nito tuma abantu kuganda yita abantu bari mu bahi nibashaje so niwe nko munyeto acatuma nije kutera karuraka kandi acatuma naketa bamunonga nahabwa support n'amani aga NRM ageriyo neko yesa kandi tonke minyeto twejumbire mu gukora na NRM kuri akamutwaye yongero misho akaruruka movement nikaho karungi munonga ukubana kaketekateshirwe kurungi kandi twakuterera izoba twakatera kurungi twakatera kutandukana saa ibiri kusiana hati gisaha twamara omugandi makuru abayikozeremo murimo gwo kushera karuru ka President Museveni barikwebembera Dr. Nathan Karema basimirwa bwo kora murimo mhango omukurondera President Museveni obishagi cyakasinga karura katirwe 2015 byoko kubanza 2026 omukimu yitu yanyakumbire akatwaka muke mbara ekabeka katungaga asente ki eitunge ina mwena mweneleke una izobye twatse ku celebratinga victory ya President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tuhaburwa osingire almost 9% omurimba rasite nshanju nemwe omu Uganda yona chenda nina omu Western region. Catherine Kamwine RCC wambara sita simira abanyambara abo bagizo bayorekere President omu Karura Kahwire. We must take over development. Turete koma haftero bururu tukakoma gamba tukakoma ba mwimucha tukole mbara abantu bambara sitebene capacity yokora tukarabasitize zindi tukaba number 1 muri bagenzi bitu kandi abanyekundire bazayo bahikumbyaro bahikumbantu babo babeta babashaba karuru mu izina rya President kandi nienda kubebaza mukabahiri ndi Anita Tkunda na Anthony Twine Kwebere Anita na Anthony. Sizoni y'enkumibirabunamukage empaka za licho ya volleyball yaburengeru izoba yatongozwa erizobo mu butongore n'omuzano gumwe hagati ya timu ya Squad X ya Singa Genzi ku Agacencwire High School omuzano gwahwa n'obubonero bushatara kamwe omuzano gwazandwa hachayi echambara Youth Center omuri Rugazi. Kwadex yebe club yetu yanezana Kampala kandi ari champion wa series y'emyaka nkebere hingwire tushazire mu kugaruka mu series ya kunuya ahabwe nsonga nyingi yo kubanza kwenda kuza omuzano go mu region yitu abo kuba okuza Kampala ntubantu kuza region ya kuriya ninga ntubantu za volleyball ya kuriya tubasha ko emyaka yagendera konko kuyiza kayamba ho ninga guiding abana ninga team z'izuri kunuya nikiterezo muhimbo go kuza volleyball ya kunuya kandi twatandikana na game yitu yo kubanza kandi twagisinga ubwo babushatari kamwe singa team ya Genzi kandi kuroga bushenyi
so ntwenda kongera kweta teams nyingi zikiri mu Western ngo nitwe tubasize kugaruka kandi teams ziri kapazi basigaruka afite imyaka 5 kuzana na Kampala kwiza kongera umutindo gwa volleyball yo mu Western Uganda. Abana bitu aba yes ngo kuna bita abana bariyo no bagezeho ku developing game yabo kandi bariyo ninyenda bakure mu speed ya mani dukoza bambazana nabo n'abashabakuru kandi umbushabwa bwabo bukuru nabo ninyenda bikarivo y'abakuru tuba kuba bakuru batazande n'abakuru so twafuna musetemwe abugoba butano batsinga 3-1 konkati n'amasukunguntu za kongeramo improving twakuze mu second leg tuba twashize amutindo murungi kuko basa competinga n'aba bantu bakuru. Agoni goma kora kutobasa kubahisyaho omwebazi yoguhanaga kusiyona abantu Mbabazi Charity na Loyce Gavah tonda kwendeza omwebazi yomironji hagandi gategereze nyensha kare Sunday kubereye ihorere. Ekiri kuratako chajirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mweji nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eriyebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior Nehi